менен чогуу бирге финалга күбө болобуз. Андан кийин сыйлык тапшыруу эме болот. Андан кийин жалпы келген ат үстүндө келген жигиттердин бардыгына додо болот. Жерден көтөргөндөй болду. Оң такымга баскан Ирисунун жигиттери. Ирису 1 жана Алексеевка 1 командалары. Ирисунун жигиттери булакты ойнотуп келаткан Ирису, тосуп аткан Алексеевка. Арген го дейм, Ирису Арген деген жигит келатат мынакей. Арген деген жигитибизге көз тийбесин. Жакшы оюн көргөзбөйт. Абайла акырын абайлагыла жигиттер. Улак албетте салмактуураак, албетте кичине чоюлуп калган. Кайрадан улакты басып жүргөн Арген дейин десем өткөрүп бердиби, эмне болду? Ирису командасы менен Алексеевка 1. Алексеевка 1 командасы жабышып атат. Жанталашып тосуп атат. Марасын кайтарып атат. Канат бир келип кетчи. Ирису 1 жана Алексеевка 1. Жана Ирису 1 чамдагыла. Улак жерге түштү. Улак жерде. Жакшы эле Ирисунун жигиттери үстөмдүк кылып алып жүргөн. Мына бүгүн эң жакшы, эң тынч оюн болуп атат. Бүгүнкү оюн Кудайым буйруса, ушу менен аягына чыгалы. Финалисттер бири-бирин жакка билет да булар. Жакшы алды эле жерге түшүрдү. Ринат дейт. Ринат бар ал жакта, Иса бар, Айбек бар, Султан бар, ал эми Ирисудар жакта Арген бар, Азат бар, ким бар? Бекназар бар, кимдер бар жакта? Жакшы эле көтөрдү эле мынагы. Жакшы алган, колдон сыйгалан түшүп кетти. Мына атчандар артка тургулачы, мына сарпете, чыкчы бияка айланайын, сенден сурамайм. Мына жака тургулачы, мында өзүңөр. Алексеевка, Ирису, бияка тургула, силер барбасаңар деле жакшы эле тартып атат. Алсыраак тургула. Негизи оюнду чыр-чатакты ушул оюнчулар кылбайт да, бер жакта көрүүчүлөр кылат, көрмандар кылат. Жалпы 40 команданын ичинен суурулуп чыкты. Кана кимиси эмне кылар экен, камырдан кыл суургандай сууруп чыкса болмок. Айсында бол, деңейинде атасыңбы? Туура, абайлагыла. Ат салбагыла. Бириңер сактап ойногула. Бириңер карагыла. Так. Yengen kişi var mı ya birbirine koydurup atalım, ne oldu? Sultan Celbe'nin algana jakşılı hareket kılıp atkan Sultançik Çavar ekeminen jakşılı hareket kıldı, ulak basılıp kaldı emnegedir. Önöktөшүнө өткөрүп бергенге hareket kıldı Rinat'ka. Götörüp bергенге hareket kılıp atat. Rinat sol takımga baskan Rinat mınakey. Ayrek.
Hayata. Hayata. Atı oldu öyle. Jön arkına atı turbay. Oşun için çıtap koyduk. Akırın kılı. Avayla. Biringer. Janala oyun aslında aytmadın bu. Uruş talaştın gereği yok. Alekseyev kadar adayım gayradan. Sultan gel ata toksayıp. Жаңылбасам. Çavalekey'nin gel atkan. Bayağı öyle sultançık kodayım ha. Sultançık. Çavalekey'nin gel atkan sultan. Buna gel. Hayran Çavalekey. Akın havayla. Oy boy. Buna gördüler mi İsa'nı? Gel atıp cıgıl olan gayra inik etti. Gel atıp cıgıl olan gayra inik etti. Bunday görünüş. Göz yigitlerge. Göz versin. Karakıla çıkanday aldı. Gitti. Jüradi. İsa geldi. İsa götüre kaç kılan al ey. Kaç kılan atacaksınlar ey. Buna listiyle Martur buna çay buna. Martur. Artur buna ey. Artur buna. Karakıla. İki can tura gözüm öldü güle buna gey. Final degen üşünday olur. Tak pistin astuska. Janalar bir şeyin yapıp tartışar son bulmakta. Takavar. Yaşlı olmay. Buna karakıla kandan iyi en bol oldu. Yaşlı olduğundan hiç kimi çıkmayattılar. Buna enkeyle ovatır. Sultan enkeyle ovatır. Yirisi enkeyle. Astılarda. Esep 1-0. Vakit var. Geldi. Buna geldiler. Aldılar da ulak. Piskininger ilim kaldı. Havayla. Biringer. Baykağıla. Karakıla. Geldiler. Yakındağıla. Gelip. Tayekçi vakit var. 15 minut. Tura 15 minut. Final. Vreme. 15 minut oldu. Vakit bitti. Tayekçi ayıttı. Buna gel. Alexeyevka çempiyon. Bir gol çarpıyor Alexeyevka komandasına buna. İki komanda teng. Tatıktı komandalar buna. İki komanda tatıktı oyun görgöstü bugün. İki komanda teng. Jigittin güldörü. Göstüğümesin iki komandaga. Hem anlamasa jigitler. Gelgen konoktor, germandır. Buna ki hazır. Uşul yerde. Ulaktı finalistlerge. Alexeyevka komandasına ulaktı. Verip oğla birinci orundun olağın.